Evo kakvo je njeno mišljenje. Dejan Daragojević baš uživo u životu. Nakon što je pobedio u Zadruzi 5, razvio se od Dalile Dragović, vratio Tedija, ostavio Aleks Nikolić i obelodanio u celom svetu da je postao musliman. On je odlučio da potpuno promeni svoj život. U potpunosti se posvetio sportskom životu, ljubavi prema Jovani, putovanjima i svojim društvenim mrežama. Njegov posljednji klip na YouTube kanalu izazvao je dosta pažnje jer je snimao šta je sve jeo u jednom turskom hotelu. On je prvo snimio brojna jela koje mogu da se uzmu za ručak, trpao je u tanjir sve što je mogao od predjela glavnih jela do kolača. Snimci hrane su se nizali iz minuta u minut na njegovom video snimku, a hrane je bilo kao na nekoj Pantagruelskoj gozbi. Dragojević je ispričao da su u hotelu mogu uzeti hrane za bebe. Nakon što je snimio gozbu, Dejan je napolju ispričao svoje stanovište da u hotelu, ako je sve uključeno u plaćenu cenu, onda treba da se jede što više. Dragojević izvređao teškim rečima ljude koji ne vole da jedu previše na odmorima. Druženja je bitnije kada dođete u hotel da sve probate, znači nemojte da budete jedna od onih osoba koja odmah počnu ja i neću da preterujem u hrani. To je seljačka fora kao od neke Marice iz Gornjeg Milanovca koja odmah počne da mi piše jao da ja odem, sigurno ne bih tako jela. Brate, znači moraš sve probati, ovdje ima dosta da sjede, ovdje ima i mačke, imaju all inclusive. Mačkama je upala kašiku med, znači svi jedite, oni što tvrde da ne bi jeli da bi povraćali ko te je. Jedi umereno klošarku, ja ću da se gušim u hrani, bio je iskren Dejan.